Detiring sepo itu kudu berdiri adona. Saya rasa hari adona sejak manti nembun. Kau ento sejak manti nembu. Kula mau bercerita sakoni. Kula beliau tanya, mbun ban gi odi cong. Sombong ambon. Abid kula ni ambon yatim piatu. Yatim pian magi asa kata kula tidak masalah. Ini soalnya yatim piatu. Kok ong kula bon. Oh, mantapan mau cocong foto cong. Kok ong mbok ada. Kayak ngembok dan gula nikah. Ya nikah. Kenapa thank you. Saya seperti ini karena memang jasa beliau-beliau. Beni mon gula keng olen tapak, olen bejengi ponduk beni. Mon tadak barokan orang sepo beni. Mangkaning dalam Al-Qur'an cerita Naswarim bin Asram kurusi bagus beni anak yang sepona. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Tembok kak dinto dapun Nabi Khidir, tembok kak dinto Nabi Musa. Kento semata-mata abdine pakon Allah kanggo ngormat dua anak yatim ning kota kento nyaman Naswarim bin Asram. Gak ditopolan ibaba beda arta lantakan emas yang bisa dipakai nanti kalau sudah dewasa. Ikabai pengirapan tembok paningan kabai pengitakan meletek kala orang lah apa napa dua anak yatim gak ditoma pas kudu dihormat wa kana abuhuma salihah apaan sih bagus. Ternyata tafsir akatian yang Hasyiatus Sawi kak dito ternyata si bagus penipan tibi bade sadabu Abul Khamis apa nomor 5 bujuk berarti ini kawan. Bade sadabu Abu Sabi apa nomor beto gulan di anak anan gula andi anak anan gula anan karung andi anak nika bitong ban gula lah kerupuk kamu anak kompoi piyok kerpek kerupuk keturunan kelima gitu. Ini kata apa? Karena memang ayahnya orang baik. Ketika ulah penajunan kento sampai samangken bin Nabi melakukan kebaikan. Kak itu tidak ada yang sia-sia. Pasti turun kena foto gula. Ku minta turun kanan kompoi ke pion minta pion kerpek minta kerpek kerupuk. Makanya poning taklim kadisa man arada ay yakuna ibnuhu aliman fayanbaghi ay yura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Siapa orang yang seteru andi niat teru andi anak mulja andi anak alim mulja aki ulama hormat ulama pelampak ka ulama minabi ampun mulja aki ulama hormat ka ulama tak bangal ka ulama kak dinto anan bakun alim mun tapalang anan alim tak alim fa illam yakun ibnuhu aliman mun anan tak alim ka yakunu hafidhuhu aliman kompoi ku laku siale paham ata apa alibat napam bian ikabala lampa tak lelesoh